Mun bahas keturunan fujuk tak kira jusma ibn senku mek ni ya. Kula ni kada jan compok beda fujuk kak. Kula di fujuk ni kening du toron. Parjajam jan. Tak kira parjajam. Ning du toron asli ni kula. Beda compok nyaman fujuk ni ke fujuk sohe putra ni ke muzaki. Di fujuk ni ke kula ning du toron. Toron sekalian kasabe toron boleh bah ke compok kula. Buki kaning du toron nyaman ke. Kejak ben semak. Ki pada tak dantian pada tak bangki saya rasa mati kada tak bangki napa saya ngoda napa saya tua pada doa temu apa saya sehat apa saya sakit terus kadang saya sakit tak lemat teh seberes-beres ruang mati kada beri napa tak ada hat sehat holil yasin acara maki naga pangirman suara neki santa mulai ke bungkona romoro tak lemat teh dia remes cocok mati kada dia mencer pada lanceng umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. فالصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Abdul Rahman. Dek selerana beten kaula cintai, beten kaula ngaku-ngaki. Guru beten kaula jukan guru pada ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Bustami Tibian sedari Pondok Pesantren Al-Amin Parinduan Sumeneb. Juga ndak selerana beten kaula ngaturake ta'zim ben hormat saraja-raja ipun. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Ghaffar, ajunan Kiai Haji Abdul Qadir, ajunan Kiai Haji Ainun, ajunan Kiai Abdul Syakur, ajunan Kiai Ahmad Baidawi, bersetuju para kiai, setuju para guru seampun hadir nyuun seporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da anjunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Tisa Pangirreman beserta seluruh jajaran aparatur Tisa, dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir dalam rangka haul dari almarhum. Hilang nyamanan ni kah? Saya ada nyamanan. Haji Sumi.
Haji Sumin. Dalam rangka haul dari almarhum Haji Sumin, sahibul manzil, sahibul da'wah, Bapak Abdul Khalik sareng Bapak Samhari marabu kaula ajunan secara khusus para guru para kiai. Tidak lain tujuanipun nyumpeng doa, nyumpeng pamausen, ngemis doa, ngemis pamausen da ajunan sedaja untuk ingkirim maki da ke almarhumin almarhumat secara khusus almarhum Haji Sumin ben sedaja dari keluargana Bapak Samhari sareng Bapak Abdul Khalik seampun seta terjukan bang sepo kaula ajunan seampun tinggal umur. Semoga hal kak dinto bisa ada tilan jalana selamat kaula ajunan juga selamat seampun tinggal umur. Amin Allahumma. Salawat salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tung situnga makhluk ka Allah seyar pertolongan Nabi kaula ajunan ketika kaula ben ajunan ampun beda situng tempat seanya mahsyar. Semoga setelah saya hadir kesempatan mangken termasuk dari golongan ben kelompok orang-orang seiki babi Gusti Kanjeng Nabi dari celakah iki bakapecreh dari nerakah yang kis ke swarga manter sekak dinto bedana. Amin Allahumma. Apona pamik sekak dinto hadirin karena lakar tujukna manusia sepaling pokok kak dinto cuma situng salamet. Tada tujuan kaula ben ajunan sepaling penting baik beda alam dunya atau beda akhirat kecuali selamat. Mangkana kaula ben ajunan salah stari asolat kan saya ceraki doa senikah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros. Nah, korla apal make salam matolo nama. Wong kita bang tak apal sekali terus di salam mageno. Sepenting oning koncong geluk fungkana gampang deking. Dua ni kala. Mik ngemek pola kurangnya sidik volume nama le tak ngemek tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun la salamet kaula ben ajunan maka kaula ben ajunan masalah keng selain tak kecapok hadirin pakun sampurna udik nika karena senika beda akal beda nafsu. Akal ben nafsu ni kana buang benar ya. Toro kadang akal menang, toro kadang nafsu semenang. Ketika akal semenang cepon ulama kaula ben ajunan lebih mulja dari malaikat. Tapi ketika nafsu semenang kaula ben ajunan lebih rendah dari hewan. Akal selamat, nafsu nyaman. Jadi muncang nafsu sepenting nyaman, selamat tak selamat urusan akhirat. Sementara cepon akal dina kor selamat maki tak nyaman. Orang sepodi min saus mun asepedaan mun mobilan kan mesen ke bagian trapotrana launan jong. Tina make laon sepenting selamat kan senika lagi. Sepenting selamat. Palakeng akhir mangkat beri boy. Sementara nafsu selamat tak selamat ni kan nomor telok sepenting ngebut gelu. Lamun la ngebut ni kan labu ongku kan. Keng kapan labu biasa na pakai kebelelen jalan na si berit. Bani. Mun labu bani keng berit keng santak gelu. Mangkana tabrakan ni ke pasti jalan nyaman. Luar ke berak ke timur pas jitetian roh. Mun si masuk kat kantor ni ke insyaallah tak kira beda tabrakan bagi sampai kiamat ni. Nak berada rem macam jalan ke tibik melarat pagi nak berauring. Yakin abang ki? Mangkana jalan rosak ni ke termasuk raja faidan. Pertama ni ke tak kira beda tabrakan bagi sampai bila. Mangkana tu angki menterlo ejek becak ni ka. Ngocak amin takut sampean. Bang kita bang pikir ruwet dah sini. Kita dalam berbecai ti nejak mon genteng dekat alabuan atau beranti nama kita cuba sepenting selamat. Senika. Jadi beda hikmah nama dia tak sakit hati ruah. Kita bang pikir man gak keman.
Engki jak benih nganu pemerintah tu pani corona di bering ruah gak dana pada ke corona ruah. Tinggal jak dengan keng kita bisa mangkenan ku lekuk menterbisa. Tengki kak. Tengki. Bapak Ibu hadirin, tadi manusia ni kau tujuan sepertama gak dinto selamat hadirin. Seodi parlo selamat. Makitunya banyak keng mun selamat tak andi percuma kak. Tina tadi orang pengirleman mak kita banyak tunyane sepenting selamat. Rizki lagu leban sampean pegena. Makitunya na banyak mun tak andi selamat. Soki orang keng andi penyakit komplikasi. Cak deng sebarang ada masuk. Kok sampai cek darah tinggi. Ete tak bisa kencing manis. Kacang tak oleh pulan asam urat. Semak lemak tak beki pulan kolesterol. Soki keng saya masuk saya jekung karo ben aing pote. Tinggal makirat malarat sepenting sate saya patade karo keng tocin saya tak luang. Betangki cak mun yang kayak sate benih karo keng sate nato cak maki pelapan aja lab benar sing. Teka hajat yang kayak kacang. Opo karo kolek saya tak gibah. Beriin kok sampai tok ben som-som barang ipat ada ini kenyaman teka hajat apa selamat hadirin selamat mangkan on kau leban ajunan menter beteti orang selamat dunia akhirat amin Allahumma leku lebih sambian mun beda itunya beda lo parluan panapa neka gempang minta tolong kata tangga kuleban sampian sakit tak bisa jaga beda searam pak aki jaga kuleban sampian terongala tapi jauh bisa minta tolong ke orang serepot ni kebutuhan kaula ajunan ketika kaula ben ajunan tak selamat masuk dek ke akhirat Allah subhanahu wa ta'ala makanya gelak coba lagi Abdul Qadir orang gak dintomun mate kelaben tanpa sangguh pada ben alangui ke tasik pada ben nyebrang tasik tak numpak ka artinya apa tungsit tunga saya bisa selamat kaula ben ajunan i akhirat kak dinto pertama amal kaula ajunan amal ki ontong lamun ngak mangken ke Bapak Abdul Khaliq ontong ngak mangken gak dinto Bapak Samhari nolongin orang seampun sete sehingga orang sebeda dalam berzi ketika ibadah ki acara ketimangken kak dinto bi Allah subhanahu wa ta'ala selamat cuman kula ben ajunan sepertama genduh kotungan dalaki amal kula ben sampean tibi baru selebih gak dinto kula ben sampean deki bi orang bola itu tolongin keng mun tak ngakui amal tibi gula ben sampean tak bisa kak iki cak macam mun urusan selamat ni ketak dengan ada lagi keturunan buju terkadang kan beda orang kok di buju anu telo toron di buju anu 5 toron di anu kok salah aja tapi tong toron cak macam maki 5 toron mun tak bejeng poton teh bener baru masalah keng lemari abejeng budian si masuk surga tak bisa bujuk bisa ngangkis mun karo orang kurang didik roh ini kan nyaman orang soli bisa nyafatin orang lain keng mun tak bujeng sekali macam mun bahas keturunan bujuk tak kira justru mak ibn seduku mek ini ya kula ni kada jan compok beda bujuk kak kula di bujuk ni kening du toron parjajam biang tak kira parjajam ning du toron asli ni kula beda compok nyaman bujuk ni ke bujuk sohe putra ni ke muzaki di bujuk ni ke kula ning du toron sekalian kasabe toron boleh bah ke compok kula bukan ning du toron nyaman ke kejak ben semak keng makining du toron mun tak abejeng jak macam pelecah bi malaikat budian makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala kaula ben ajunan seki odi mun tro selamat dua ni ka kutu kalako mun dua ni ka ikalako kaula ben ajunan bekal selamat manter bisa angam laki amin panapa sedua Allah debu dalam Al-Qur'an segak dinto والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا orang pangirman seatena iman dek Guste antena percaya dek ke perkara gaib napa iman nika iman nika percaya dek ke perkara sikala bentengal tak padeng kala ben kopeng tak bisa pereng kala ben ateh tak masuk akal pikir tak bisa king seada bukan jing nabi semada pak Allah kula ben sampean percaya mak tak masuk akal kula ben sampean percaya yakin mak tak tuman ningalen king semada pak kanjing nabi seada bu Allah percaya sampean imannya mana nika sampean percaya peristiwa Isra Mi'raj nyapo ya pada tanya apa yang jatuh kok nyanggu hula umur 1500 tahun bisa
Sampean percaya ilmu kubur ni kepada malaikat mungkar nakir. Mari apangki. Punten, mi percaya. Wah, Kanjeng Nabi sanya tak aki. Isra Mi'raj. Isra seadabu Allah dalam Al-Qur'an. Mi'raj Kanjeng Nabi seadabu. Percaya. Berarti atina ajunan iman. Iman ni keselarang kak. Percaya dek ke perkara saya tak padang tak masuk akal. Keng pulan singa bela Allah seadabu Kanjeng Nabi pah percaya. Ni keselarang. Ni keseepakon bi Allah cek sampai tinggal lagi bekta sete iman sampian mun panjenengan sete pah iman agak dintuk bekta pakun percaya sete pakun yakin sampian dek perkara si tak padang ketigi puru pah sete para itu sana pakun masuk surga. Jadi kor iman iki sete make tu saraja pakun masuk surga. Masa masuk surga make tu sana raja pakun masuk surga kor ngiba iman ya keng kor sep gelu neraka. Muntu sana ben keng pakun yang kes mun ki beda iman pakun yang kes lebih sampean je sak bisa manter tak nyeting ada ke apa neraka sama sekali keng beda malam-malam ni ke begempang kak malam-malam ikat tak nyeting ada ke apa neraka bi hulu makin ni beda apa manter biasa anggam laki pong makin bulan lagi bulan recep kare saare mungkin abang kira kan lekuk ki beda situng malam-malam je pun ulama semun ebecah bulan recep ebecah ki laku petong bolo ebecah malam petong bolo seeko cak ki laku ni kebek to sopu ben sekitar sebelum sopu engki ebecah tempona sopu engki ebecah samarin sopu engki ebecah malam seeko cak malam ni ke maghrib ben sekitar ebecah sebelum maghrib engki ebecah waktu maghrib engki ebecah salah setengah maghrib engki keng ebecah bulan recep lam yamsas hunar orang semacam kak dinto bi Allah tak kira penyeting apoi sama sekali baik apa ya hari kiamat baik apa ya mahsyar langkong-langkong apa ya neraka Allah subhanahu wa ta'ala recep ki beda nah dekik lemalam ki adik kesempatan maca ajunan leku ki laku ki adik kesempatan maca leku lemalam adik kesempatan maca baca kak dinto pongki bulan recep mek pola kak dinto tetilan-tilan kau leben ajunan selamat dari apoi karena kula ben ajunan tak epangki cek depak kercep tahun ada keng manter ki lanceng umur itu agi na manter ki saya ada manter ki lanceng apa tobatan baca nak panda bitan kula baca ngak ke ngain ke di lemalem baca petong bologi baca na seneka rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ngereng maus areng-sareng Rabbighfirli warhamni wa tub alayya du kali aki Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya bektona kare kedi leku ben leku lemalam bongki bulan recep kak ditotori becak karena tak bangki cak makin kercep terakhir napa punten pasir semacam kak dinto bakal eja tak kira tepani apoi hadirin manter bisa angam laki manter bi Allah ibring pertolongan ibring pitulung deki lemalam manter karena magila makin kare ngapa laki mun kalau pai deki tak maca kak manter apala manter ben manter ibring pitulung untuk maca amin Allahumma ni kebaca si nomor 2 mun terus selamat tak kau leben ajunan salah seterena asolat bi Kanjeng Nabi epakon maus ayat kursi sekalian mun ayat kursi kan apal sedaja tengki ayat kursi gak dintoh baca ba'dal maktubat marratan wahidah pasera orang setero selamat tak kau leben ajunan pen mari abajeng maus ayat kursi sekalian saos cenyak banyak tambai sampian musai cuman sekalian saos ampun ada tiaki kau leben ajunan selamat hadirin sekalian pen mari abajeng mun sampean tempona takir baca tempona adubara elangker mun sampean tempona akhir sambil ajalan sambil baca selain adik keran Allahumma antas salam sampean Allahumma lantas jalan jabal akhir mun ekolopain kodoen sampean subuh gelak kolopai tak maca ayat kursi kodoe dekik nang duhur orang semaus ayat kursi salah terena salat fardu sekalian lam yakun bainahu wa bainal jannah illa al maut antara orang gak dinto ben swarga cepon Gusti Kanjeng Nabi cuma epesa kala ben mate
Jadi ajunan semacam ayat kursi salah setarian asolat kak dintoh saya tak masuk swarga keng bulan ki odi cek saya langsung sabek ke kebunan swarga oleh dua lah situng Rabbi firli warhamni wa tub alayya khusus bulan Recep ki laku petong polo malam petong polo ben mari apa jeung maus ayat kursi sekalian cek sampai ke lupain insyaallah kau leben ajunan selamat amin Allahumma amin Allahumma mencer bisa ngamal laki kaki mencer bisa ngamal laki karena tak burung mati ini tak burung kuda ben sampean keng kita depak ki bedetek dantian bedetek bangki saya mati kada tak bangki napa saya ngoda napa saya tua padahal temu apa saya sehat apa saya sakit terus kadang saya sakit tak lemat teh seberes-beres rupa mati kada bade napa tak ada hat sehat holil yasin acara magi naga pangirman suara neki santa mulai kebung kona romoro tak lemat teh dia remes cocok mati kada dia ya mencer pada lanceng umur sen tari bebe ja takut yang mbak mulai nama mencer pada lanceng umur bukan mencer pada hat sehat berselamat amin Allahumma bon jadi kau leben ajunan boleh sepertama cepun Allah dalam Al-Quran muntro selamatah walladzina amanu orang-orang seatena iman dek Guste iman ni kata dia jaga percaya ke perkara segoib percaya ke Allah percaya dek malaikat percaya dek ke kitab-kitab Allah percaya dek ke rasul-rasul Allah percaya dek ke kiamat kak ditojak sampai pailang dari ate kaul ajunan manabi iman kak dintoh ebek tamate ebek tasete kau leben ajunan pakun masuk surga Allah menter sekak dintoh bedana amin Allahumma karena senika kak tak saja perkara nikah lakar kudu masuk akal bentak saja perkara gak dinto kudu padang dek ketengan insyaallah mun pangirman nikah mun ki anya maring madura masalah keimanan nikah kental lagi mun madura nikah kalak kuda madepak king makle sampian saja mantep asli namun abahas masalah iman mun kau ring madura banding pangirman nikah tak usah aturaki karena mun ring madura nikah pasti iman kuat pasti Islam kuat ibadah ni kemudian Madura tak bisa ibanding akibat tempat-tempat lain hadirin. Napa boleh keberadaan normal cek maki corona tempat lain masjid itu tutup kan karo Madura masjid tak tutup kak. Coba masjid 2 tahun pagar gembo. Pengiraman beda masjid pagar gembo. Ada ceng masjid tak ada pagar. Yang kia maki beda pagar tak kira gembo di Madura kak. Cek tempat lain sekolahan nutup tak karo Madura cek ada apa? Mungkin apa ki? Kia tokar mun pas sampai masjid ditutup pun di Madura tokar hadirin cek ring Madura nikah kental iman nah agama nah 90% Islam kape ben urusan ibadah mun ring Madura gak ditotakin aturaki aslinya wah setu pakai ibadah ki acara nggak mungkin nikah tak cukup kak 20 juta acara nikah tak cukup bangkana mun ki anya maring pengirman pasti selamat pasti becerah amin. Makanya saya nggak maki bila, saya ngajak ngalle di pengiriman di sambil, ngalle ada emas sambil, cek maki bengkalan makin selak, gula cek nama pengalian ke pengiriman ngalle gula, pernah bude jadi janda biti, abu, ilawan, Allahumma sholli ala Muhammad. Titik pertama, orang seodi muntro selamat tegau luban ajunan, tori iman gak dinto jaga hadirin. Contoh boleh guna bersampian iman setiap manusia agak dinto pasti ngalamin seanya masyiddatil maut sakaratul maut kanjing Nabi ada bu sakaratul maut syiddatul maut kak dinto sake engka alfidor batin bisaif pada ben caca saya buka leh hadirin percaya apa tak percaya nih percaya wah boleh saya tanya orang masa tabungnya benika sake mun lakar tabungnya besake orang semati minta cereng orang semati minta gelupuk mun lakar sake itu buaki bi ulama sakenya begak dinto kanjing Nabi saada buka alfidor batin bisaif pada ben saibu pedeng pada ben saibu tau di cakik sekalian dek kabupaten orang semati ya minta cereng minta gelupuk cak kula ben ajunan tebak-pak kebeto boy acereng Allah kan senika keng tebak-pak kebeto mi sakit pada ben caca tak acereng ulama ada bu kula ben ajunan ketika tebak-pak kak di sakala acereng polan sesakit cuma sokoh lesan tak sakit
colok beres. Makanya ketika soko sakit colok ya aja tengkolan colong tak sakit. Orang sakaratul maut kak din to hadirin benik cuma soko saya sakit. Cila pada ben caca, bibir pada ben caca pun ulama, kerungan pada ben caca, sampai tak bisa acereng, sampai tak bisa seroh, tak bisa keluar suara. Karena saking ketika siddatul maut kak din to beureung sakapina beuteun sareng Allah Subhanahu wa taala. Ing manter kau udah ben ajunan selamat dah. Saya ku tak selamat ku dak remah, tak sakit, punten benih tak sakit, tapi manter pagempangah. Maka ku ben ajunan pokona doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, pagempangaki atas kaula sakaratul maut. Orang mati ini kepada orang rembi kan. Mun selok sakit tak ada, keng si bede si gempangan, bede si melaraden. Tanya ki ke bukan buk, bede rembi selok sakit buk. Ada sakit kapi, sakit tak sakit buk. Sakit, melarat tak melarat? Nyiksa apa punten? Nyiksa. Keng sebe, bede se kembangan rembi ni, kebede se melaraten. Pada bi orang mati ni kalau. Mun nyari selok sakit, ada napa boleh kaula ajunan cek kanjing Nabi ni kaki arasa sakit hadirin. Kanjing Nabi ketika nyabun etabu etrok dari palo mampaan dari sokok sampai ke atas. Ni kanjing Nabi etahan malaikat intadir. Entek malaikat dente kenu. Saking pada benji tabungnya bah. Bi malaikat jawab, "Nika pulang kapan jenengan kanjing Nabi? Mun kering pengireman saraan." Kanjing Nabi bah debu senikah. Mun lakar tebungnya besaking pada benri ya malaikat. Coba dingtang umat ding reng pengireman jupa polong kang kok kapi. Mak lereng pengireman saya tidak tahu saar sakit. Mun saking sakaratul maut pada beneng kok rek. Cek pun malaikat hadza ma kataballah. Nika kak dinto perkara sampun etentuaki sareng Allah Nabi Muhammad kak dinto tak bisa bahilong papolong senika tak bisa lakar ketentona Allah sateja orang mati ani ka kutu sakit sateja orang sehat ani ka kutu ngalami syiddatul maut sakaratul maut sateja kutu sakit ada saya tak sakit hadirin makanya kan beda lagu noro kanjing Nabi sangat mulja akhlak bentabiat seni serka umat sebelas ka umat senangkung sake nanya be kan beda lagu sini kata kak tapi ini kan lagu lambok cak makin lagu ni kalau pada biar lagu dimin kak cak mun lambok magi sendelan kan lebur saamponna telo are roh amit adukus teh nyuon tidak kakopur ningala peten se ancor ni kesendel naring kona jadi makin lagu jadi lancilan takok ke pangeran lagu mangken lain percuma tikana menggedeng kalamun pungkana ondung percuma songo talanceng mun bini napakun situ macam agila aku kata pak lagi nak kakek aku bini boleh lagi kok kalau ngocak dia pulang tak sungut dan tak sungut ngelok ngocak takut ibu bini boleh dina Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mun lambok mage lagu lebur bang kijak la zaman ni beda remah cak lambok hadra al-banjari rumun lambok lebur mun lambok nggih napa nggih Allah ada Buddha kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji agama Allah yang rateng kiyaki odi sakalian cek parogi ada sini kelambat lagi jangan kebudi apa maki al-banjari na bula dak tika duale sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna penta deka orang tuana bulan dateng pas EKP lagu papan ngagelo ni kenek dia tahu apa kakek nek kenek ngagelo ngerti kakek
Nah. Ngerti lah dengan. Mungkin saya mungkin anak-anak tahu lah nusum tek-tek tangki mungkin. Enggak usah ring tuh. Ini kayaknya gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sakaratul maut gak dinto sake yang luar biasa hadirin. Kalau ada yang tanya, mun sake minta cereng, mun sake minta gelupuk. Kalau tak cereng bentak gelupuk karena saking sakaratul maut benih cuma isitung tempat tapi sabadan sareng Allah pas sake kapi sampai lesan tak bisa cereng sampai badan tak bisa agulih. Menter gempang sakaratul maut kaul ajunan. Amin. Pertanyaan nomor 2 pas nikah orang biasa nak tanya. Kalau memang sakaratul maut gak dinto sake, mun lakar syiddatul maut gak dinto nyiksa. Ana pemik banyak ulama seteh dalam keadaan misem. Kan banyak biasanya ulama seteh misem okay. Misem mun sake. Kan tak cocok kau tu mun sake meredeng. Pala badan tak bisa aguli meredeng leka. Le para kiai, para habaib, para guru. Mik banyak seteh gak dinto misem mun lakar sake. Itu buaki sareng ulama. Orang seteh semisem. Para alim ulama, para masyayikh, orang-orang soleh ketika seteh gak disemisem benih keng tak sakit tebungnya bu hadirin keng polan Allah ada bu dalam Al-Quran wa antum hina idin tendurun bekto sakaratul maut gak dinto manusia papadeng kenengen naga mun secelaka papadeng neraka nah mun sebejrah papadeng swarga nah sehingga dalam keadaan sakaratul maut orang-orang selamat papadeng swarga nah padang bidadari padang kenikmatan swarga benih keng tak sakit keng saking badan tak ikrena ingat ke tempat sebekal yen tarena se paling nyaman se paling pernah se mala ainun ra'at wala udunun sami'at tempat se tak tuman tengali bi mata pernana se tak tuman pereng bi kopeng munyena bahkan tak tuman bayangaki kalaben ate saking dari pernana swarga sampai badan sakit tak ikrena ingat kah se padang nyade bekal yen tarena hadirin misem ingat kebejrena abe bakal entar ke tempat selangkung saya dari dunia sebanyak bencoban ni. Jadi benih yang tak sakit padang orang seselamat swarga padang orang secelaka neraka na padang makanya Fir'aun enggak Fir'aun ni kan tak percaya tak iman begitu dia ada kan neraka tak percaya ke swarga tak percaya malah Fir'aun dah ngaku pangeran keng saampunah sakarat sungai Enil papadeng neraka Nabi Allah pan papadeng neraka aku tak apa percaya iya bodongku neraka je lambut Nabi Musa sika benda-benda neraka ternyata bodoh ria padeng neraka nah pa masuk Islam Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin lu bodongku neraka je pangeran kula iman mangken kula percaya ke pangeran Musa kula percaya ke pangeran Harun wa ana minal muslimin kula mangken masuk Islam pangeran Allah langsung jawab al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin mi setiaun beri de makake kasep Fir'aun masuk Islam tak terima Fir'aun iman tak terima anapa iman ni ka percaya dek ka perkara saya tak padeng mun neraka na padeng percaya nah apa gunana iman ni ka percaya ka perkara selok pan mun la padeng percaya dek faida na ka mangkana pong tak padeng neraka pong tak padeng swarga pong tak padeng mungkar nakir saya ingat keimanan ni kecek sampai palocot cek sampai pailang karena mun la padeng mungkar nakir mun la padeng swarga nah mun la padeng neraka nah pah percaya tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala apa faedah na percaya mun dapat deng cek iman ni kayak pokon percaya ke perkara selok ban mangkana Fir'aun masuk Islam tolak hadirin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin percuma kaki je lambat lah nengan ladung-kadung ala korosak kapan mati apa masuk Islam al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah Fir'aun betena kaki mulai setia sampai 2003 lekor biko bungko lata luangah mak le tetingenangan kau orang pangirman make imanah make percaya
keng munnya boleh dapat kendung-kendungan percuma tak ada gunana sampai makin Fir'aun ni ke beuteuh beda Mesir hadirin tak ancor pakun bungkol oning ke Fir'aun tak oning le ke Fir'aun tak oning sama oh ya padang ki yang jatuh koknya gugul merintah bi sampean di namun di Mesir ca ziarah ke Fir'aun ziarah ke Mekah boy ini montro oning ke sampean sandi HP ni kecoba sampean klik YouTube pah tulis Fir'aun nika kumpul Fir'aun keluar ke pakun bungkol pakun tak luang kadalah kar Allah saada bunu najjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah beuteuh kakek je selamat tebing kok mak le dadi tanda ka orang samarina kakek bahwa bodo orangnya ma Fir'aun lambe soro iman tak iman soro percaya tak percaya sampunan neraka na padeng pah percaya tolak bi Allah makanya sampai umat Nabi Muhammad innallaha yaqbalut taubatal abd ma lam yughargir kula ben ajunan minta sapora bila saus eteremah salak cina nyabe kita depak kalak-kalakeun mulanya bedepak ning nih maka minta asapora ke Allah kau ben ajunan percuma pongki beda kesempatan kak ngiring kun aki keimanan gak dintoh tore kun aki cek sampai iman gak dintoh eting ke laki saya ngak kiba Allah debu falan tamutunna illa wa antum muslimun saya ngak cek mate le saya ngak cek sampai nyimpang dari tunyak kecuali iman gak dintoh iki babi kaula ajunan kecuali saya terdalam ka badan agama Islam manter segak dintoh badana Allahumma pon paham gi jadi orang ngodik ni kemun terus selamat itu pertama iman ni kemodal ni kak cok sampai toro aki magi bila cok sampai porop kalaban panapak saus makanya orang sakaratul maut kak dim tu hadirin ketika kau leben ajunan nyabe barak tak ada ketika kau leben ajunan dalam keadaan arjeng dalam keadaan pelkak dalam keadaan sakit setan entar nyoba kau le ajunan aropa guru aropa ring tua makanya orang-orang seh mulai makin iman agak dintu kuat insyaallah tak kira bisa ikut debik setan makanya Allah ada dalam Al-Quran sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah sibghah ni kemintil biasanya kalam pipote pah au beberna biru kak roh iman ni kah cepon ulama tafsir pada akiban mintil sibghah sehingga mun la kadung oleh cekak tak kira gampang elang sepenting to dijaga keng mun ien tengin takut ipagemet bi setan karena setan gak dinto carana nyoba gak dinto alus manter kau leban ajunan epa selamat tak iman kau le ajunan manter epa pakuna semoga iman gak dinto bisa ebek ta sedah semoga iman gak dinto eki bemate amin Allahumma ini kan pertama saya orang odik saya terus selamat tak cuma dua saya pertama iman saya nomor dua wa amilus solihat kotu ala ko bagus tak melarat swarga nih kak pada bi neraka gempang masuk swarga gempang masuk neraka ada si melarat masuk swarga cuma dua iman andi iman sembian pun kali nomor dua wa amilus solihat kotu ala ko kalakuan bagus nih bada dua bada bagus da Allah bada bagus ka manusia napa bagus ka Allah bajeng ngajaga zakat jaga pasana jaga seandi pese haji saya tak andi neng ya mun tak andi demang cek makin haji ni ka adaptar ni ka ibu kanan sampai seketahun hadirin mun seketahun ni karembi makin oe daftar lagi sedeng budian mangkan jua mun nomor 40 cak daftar mate nah apa ya la iya dah ya umroh gelu seandi umroh gelu sini kaki cuman pergi makin tamen ya kok haji kok bila kak ya gua laku kok gua laku ya gua laku kok nah sepenting niat dimin kak sepenting niat masalah keng bi Allah ta'ala tekah cepun kajing Nabi niyatul mukmin khairun min amalihi kan niat teman tep bi Allah ampun ibadah ganjaran masalah keng urusan depa kak abu orang depak ke Mekah itu benar marga obeng kak banyak sesoki tak depak banyak tak banyak orang melarat tapi depak ke Mekah banyak tak banyak mun lakar bi Allah pasti hadirin bada bailan jalan buktena dibering ke muslim adnan ni kan ke muslim adnan Mekah sen kan haji ada segala ben rombongan belum ngatos 14 orang
nggih belum ngatos 14 orang ke muslat nan nika ajaret tagadan gula ki hawil jak saking ngapes ne ka bah ngala dari oleh na umroh ni ke gula bisa beli alpat seanyar ni alpat ni ka argana sa M600 ka sa M ni ka cek beli centul ngambeng pengiriman ni ka tapi bi ke muslim pun ten ka obeng ni kata ipon TV ka pada remah pa umroh orang-orang semelarat sampai ke muslim ni ka abi belum 100 juta belum 100 juta ecer-ecer bi ke muslim bi ke muslim ka sa ecer-ecer beda Habib ongke tak bisa yongkosin guru ngaji cek melarat tak pa ongke teti mun bi Allah kadung pa ke Mekah tak usah andik PCTV beda orang semampu semau ke aki cerah iki ke muslim ni ka ya mun pah kapi tak cukup yen tek tak mungkin pun lagu leku dari jalan lain ni kek cuma contoh tak kutu libet ke muslim kan bisa saja libet tatang ke sampean pandik tatang ke soki anang bini tua setua lah cek tua na para mati ero kabinaki panika bin mat tua na mati kan soki mendadak sampean ngaji ya mak gelak sampean leku panggilan jalan dari pangeran sepenting beda niat kok ki haji terus haji kok jalan nak apa cang Allah budian apa cang takdir kengki terus ni kak haji ya kok oh tak umroh kok masalah depak tak depak maka tak depak kan niat mantep bi Allah ampun bari jalan karena umat Nabi Muhammad nikah man hamma hasanatan walam ya'malha kutibat lahu hasanah umat Nabi Muhammad nikah niat tak ngalakoh la ibli ganjaran situng umat lambak montroi ganjar situng nakin ngalakoh umat Nabi Muhammad tak usah ngalakoh kan aniat la ganjar situng fa in amilaha mun sampai ngalakoh kutibat lahu asyaratu hasanat mun sampai ngalakoh paringi 10 ganjaran sepenting la aniat gelu thank you kak nggak dingke muslim ka cer hadirin Nabi belum 100 juta cuman cek dengan orang mun sedekah ni kebini jan melarat kak jan soki mulai datang umroh pahyan tadi pengusaha ki muslim kula bangun pondok sampai mari ikan toke ikan mata anak saya bangun nego sampai makin bangun kita tempuna proses lako pesen ke muslim TV cer ka orang di Allah ikan teh selangkung banyak ngerti kak pola andi sape cer kata tangke dan teh pola beda usaha nyasar cek gula ben sampean deka anu kak lo pate yeki mun ke muslim kan keng yakin ka dia Allah pakune gante pak keluar yakin gula ben sampean kan kira pikiran masa beda gante ya beda keluar kan tak yakin gula ben sampean engki cek dengan manusia ni kala tingkat tak akad tingkat kelas alas kelas engki mun beni kelas ke muslim engki acer keng pahcoknya banyak ka iki paringaki sudah kuakit keng bi Allah bakuni ganteen mun ke muslim kan sampai belum 100 juta kak mun kuliban sampai sedekah sampai belum 100 juta kan bagi Ramadan sabada sekali ki ada ki semampu kuliban sampean cek kelas lain paling kita bisa umroh orang setan punten kuliban sampean mi pola nolongi kata sini kak dek remah tempona ajalan sepedaan beda kata tengah imbong palopot kak ni kampun kita bisa nolongi orang umroh nolongi kata le tak mati ni kampun nolongi kan kak tingkat kuliban sampean sampean sepedaan mun jenon kan banyak kata itu tengah jalan tengki ambu gelu ak gelu siapa tabrak wahai tabrak cedek ngebas maunya na jonge ini kan mana kan tak berperi kekataan oh tabah gula ben sampean kejeding bah bedeng nyerengi cara kacarana gentang tak bisa agoli krok tak bisa mau umroh orang tingken pelik nyerengi ni kampun oleh genjeran coba itu nih serna pernah boleh nyerengi ni ki bujang ka iki teti kan gak emma gula ben sampean bisa lagu bagus tore kalako mun pahaden tek beden ke muslim bisa aja dengan umroh situ ngoring 30 juta mungkin gula ben sampean bisa abri tembon kata tangke tore abri tembon bisa abri gengan pada kencerna kak pada ke muslim umroh orang sampean abri gengan kata tangke kencerna bisa saja pada karena al mu'ta bi qadril mu'ti kencerna kata yokor dari benyang seebeki yokor ke kemampuan sampean ki sampean gengan ini kan argane raja kaki muslim 30 juta argane didi kan engki kan jadi kelakuan bagus saya masih bisa tuh mereka lakuh cek kau betir masalah gente masalah kita bisa ala kau seraja cek tingkat tain lain di Allah pakun gente pakun paringin pabelisan etunya pabelisan iya akhirat amin Allahumma boh ini kurang 10 menit ya sejam terus ki namun gula apa jangan sampian kayak karena gula makai api datu sampai kultung sampian tak kira mulai tak kira kan tuh sini tengah berkat bi tiba ni
lepas pidato sampai kultum kan bakun nengen sampean senika nengen keng pandebak gebengkona kula epesu colong holil cek lanceng ngai ko arapa teh billahi kilo ngare engko eko tempong itu bagi pesuai combong yenten magi gula ngerti ki ka iki ikan ki petoto kegelu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon teti mun terus selamat ta orang ngodi gak dintoh sepertama kudu kalaben iman nomor 2 wa amilus solihat ala ko bagus tak terima iman orang tapi tak ala ko bagus hadirin iman kakek iman teh iya cong percaya ke mungkar nakir percaya ke mahsyar percaya cong abejeng teh enje na poton kak magi iman mun tak abejeng poton ni kata terima iman orang mun tak ala ko bagus keng tak iman tak terima abejeng ki abasa ki haji telo kali percaya ke kiamat kira-pikiran masa ungguan kiamat je jong lah ni kepada tak terima dua ni kau kudu gandeng tak oleh pesa saya seiman tore ala ko bagus saya ala ko bagus tore kudu iman mun dua ni kata gandeng hadirin tak terima sareng ajunan Allah subhanahu pon paham ki bagus ka Allah bejeng pasah zakat bagus ka manusia aja ga akhlak ben tata kramah mun rebena tatang ke magi julu jak liguli mun tabuna orang magela sampung ben saben tibit tore jak palpan tapi tak ada mun kanto ampo malpalan tabunan ta ada kok macam ada sing beracung dia ada sing ibet ada si banyak ni kok borok kak dok borok telengir borok mun kanto tak ada kan engki sampung icuan rebor iki sebanyak kota be timur sekali dok timur ketapang bah kabur boleh kalau cepon kalau masjid tetian rupah ke timur mun kanto tak ada alhamdulillah terus kadang mun gadungnya cu arep aja make ibadah tak ndek cek arek terbo aja mun beda patakut naji keng iyo bu mun arek hukum haram ki nyampit ya si haram tak mun ka kanengko jonge ceng arek ka kana sapi on dadi ka Allah tore bagus kalaben ibadah kata tangke tore bagus kalaben akhlak mun la iman ka Allah ibadahna jaga kata tangke akhlak ka pasae kau leben ajunan jamin bekal masuk surga manter bisa angalako gak dinto amin Allahumma pon ni kering seodi ngak ku leben ajunan dadi mun terus selamat kedua ni kelako selamat kak mun lah sete ngak mangken bapak Sumin mun lah Pak Sumin ni ka sete masa ibadahna Pak Sumin iman ki lako bagus kan tak bisa jela sete ni kak derma cara nama le Pak Sumin ni ka selamat hadirin kau leben ajunan mun orang sesede terus selamat tak maka cara nah tore dua aki tore keremi kenceran kati mangkin nikah makanya kudu selalu ngebeda iman gak di man tempat orang sede nikah muntro oni ngasampian Pak Sumin sesede nikah selamat napa punten bengesepo kau leben ajunan sesede pejran napa punten muntro oni ngata usah bungkar kuburan naka tengku mun bi nak foto na irbei mun bi nak foto na dua aki mun bi nak foto na nyu onaki sapora selamat sesete nikah jadi kula makin bengal nyakseen Pak Sumin nikah beda tempat raudhatun min riyadil jinan sabe situng kebun sekebune ka imundutaki dari kebunan swarga kita masuk ke akhirat tapi ampun selamat mak bisa nyakseen senikah karena kanjeng Nabi tibi sajelas saki ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya maka itu sana anung kunung sesed hadirin keng mun bi seodi dua aki mun bi seodi enyo onaki sapora maka semate ka dinto maka itu sana banyak bi Allah sapora tada sakale sepenting bi seodi erbei pada ben makin nikah amin Allahumma mangkana kuda ngebala setiap pengajian mun ki anya maaring maturi insyaallah selamat mi tak selamat tak cek petong hari petong malam atah lil tak ambu sakale cek 40 hari ngunceng orang 100 hari beda acara 1000 hari nang ke pengajian mi tak selamat temun ki anya maaring maturi nikah mangkana saya ngak ni kecek sampai ambu aki carana nak foto to dijaga pendidikan nama le hal kak dinto pakun jaga bi nak foto kau leben ajunan hadirin kau leben ajunan mangkin jelas selamat jadi nak foto pakun jaga pakun iya kholen keng mun pendidikan ku leku gak dinto elang anak tak ke pondok anak tak ke madrasah bisa saja ke beberapa budian elang hadirin bila lebih makin lah mulai banyak aliran-aliran seni benian
Pah bodoh ngocak kenceran kirim maki kareng mati ni tak ada pak. Kan banyak sih ngocak senikah. Tak ada pak. Ngirim kenceran ke kuburan tak ada pak. Kanjeng Nabi tak ngelakuh. Cek pun saya rasa kanjeng Nabi tak ngelakuh kat ditu. NU kat ditu tak abai ke bay. Masalah keng tradisi pol kumpulan nikah. Mana kanjeng Nabi tak ada. Punten tak apa-apa. Tapi kan saya baca bergelak Quran. Saya baca bergelak tahlil. Sudah jenikah kalaku bi Gusti kanjeng na. Paham iki? Saya ngajak ambuaki magi bila tahlilan nikah. Moloten magi kocak bid'ah. Cek pun saya ra moloten nikah bid'ah. Ajak kanjeng Nabi nikah moloten hadirin. Masalah king molot na kanjeng Nabi lambe apa asa kuda ben sampean arba. Masalah king lain tak napa cek pun ulama. Karena moloten gak ditu tak kudu apa sah. Aris kemis ben Senin netok. Setiap kelakuan takorup, setiap kelakuan ibadah, ini ataki amolotan nikah oleh. Tek kunang kitabkan sunnah aja. Terangaki sagak dinto. Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ada bujukan sagak dinto. Punten tak menap. Atu aki orang mate. Kanjeng Nabi gak dinto dimin atu aki orang mate. Tapi kencuran tak bisa kirim aki kareng lain. Cek pun saya kencuran tak bisa kirim aki kareng lain. Mun kencuran tak bisa kirim aki kareng lain hadirin. Kanjeng Nabi tak kira ngajarin badal haji. Mun beda orang setah kita haji. Haji aki bi seodi kencerna ibaki ka setah. Oleh napa tak oleh? Oleh ben gak dinto. Beda hadis bi kanjeng Nabi iya cerin. Mun kenceran tak bisa kirim aki kareng lain. Kanjeng Nabi tak kira ngajar aki badal haji hadirin. Jelas lagi. Depak tak usah kira pikiran. Mun beda saja bu tak depak tikal ke bala bi sampean. Ya ti nalek pal tanda kaki nang ibung konang kok saya tahlil. Dekik pala oleh berkat mayu kedua iku. Mungkin di atau karena ke saya tak akun not nyala aki saya akun not. Saya akun not beda hadis. Saya selalu akun not beda hadis. Saya dak hadis. Saya selalu apa jam 10. Itu nggak terawih 11, itu nggak terawih 20. Saya terawih 20 salah aki. Salah aja. Riwayat Aisyah 11. Saya nggak kelero. Masalah keng kesokan terawih 11 ya toh. Dia tak wajib terawih ni lah. Keng si 20 je lah salah aki. Cambu pakun 20 kak. Karena gula ben ajunan beda saya toro Sidina Umar. Terus 20. Saya nggak salah dah 20. Saya nggak sebener 11. Jawab bi sampean. Tina congkok terawih 20. Pada budian sebener 11 nyaman engkau oleh sosok sanga gua. Ya mun ala kudu bolo sebener 11 kan lebih sangat di sampean budia. Jadi mun 11 bayi masuk surga kenapa boleh si bolo insyaallah sangat tasan boleh surga sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gus Dur lambak tu mantanya aki Gus NU itu ngirim Yasin. NU itu ngirim tahlil. Nyampe pahala Yasin dan tahlil. Gus reng NU reng matur ni kamun bereng mata kirim Yasin kirim tahlil depak yo. Bi Gus Dur jawab depak. Mi temu cak ada Pak Gus. Kok mun ngirim Yasin lok toman belih dia. Tak usah antara ke ayat ben ke hadis ke nik ke benda tak masuk akal mun kucak tak ada Pak. Kula teman telepon di Malaysia. Tan kula ngesen pulsa masuk hi. Etek kubi kula 100.000 ka. Pulsa dari Malaysia ke HP kula Madura masuk 100.000. Pulsa di Malaysia ada Pak ke Madura. Kula ben sampean ngirim Yasin ke kuburan pas tak ada Pak. Masa malaikat pah kalah ke pulsa aja. Pon, jadi orang seodi ngak gula ben sampean mun terus selamat dah iman ben lakoh. Selesai tebang sepo kaula ajunan mun terus selamat tidak remah. Tolongi kala bentua, tolongi kala bentua. Nyona kisah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tegak dinto pada selamat. Semoga kaula ben ajunan bingkengan ketika sete, ketika abali ke Allah bina poto man terek nah sehingga kaula ben ajunan pada detik orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sacem langkong hadirin. Sekak dintoh kira nasi bisa pada pak nyun soporah mana bi beda keleroh mana bi beda salah mana bi beda hal-hal tak percuka mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda keleroh asli umber dari keendengan ben kebuduan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyun soporah ben nyun pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.